Dr. George Esiama Jr. free C4C liver specialist abano pay adwada bia de nyame ya domo a yehu ne ha na ono yen adi enkomo ne ye behwe ekwan a liver no etimi eboa yen wa pomuden ensemu dog ye mo akwa be ye ne anse bia aboko de oba de adarama de nyame ase papa ehwe de liver no ye woni pedua ne mu yo se bia ebedas na ye chia ohwefo bia na no pay na ya hye nipa nkran se ne tie bia no se ne yare ne tie bia no de edi kan no yare healing start free adwene mu nti wo saike wa adwene se oho atowa na body no so coordinate yeguso a ye bodero e fa ye brebo no ho de nti ama ye dero na kosoro kese pa ne se ehwehwem bebre ama ye hu and even in our facilities no ye hu se yare ye ischemic stroke na che se moja ntimi nkwa adwene mu problem with akomano diabetes arthritis asthma any condition bia e woni peduane mu no brebo no edi mu akoten when it comes to treatment plan and nti yegusu bodero and afa kura no ye nuane a ye di ye lifestyle ahodro and chemicals ahodro wo wiem a ekoye mu nyina no and nti ne ye bohu dero na ye di edro wan waso a ye friend livoton abadwa so a ekenya brebo no ema ne di ejuma nti ye hu dero a ne yegusu a ye bo anope na nti ye besere se obenya mre na wetie na wosua ade na amaye hu de betimi ayabo apomode papa nti ye ne ye hwe yes ye person na ye hwe major thing about cerebral ischemia so if you can cerebral ischemia de kan nyina say cerebrum ye brain and adwene no na ischemia it's a lack of blood supply nti adwene na lack moja no then sunsanso na edibre ni pedua no me pa chaw adwen no the command center of the body say adwen no ama commander spine pick it up my nerves sensory nerves any motor nerves enkenyan ma wonte say ade ye hye ma wonte say wabrempo ma wonte say wo say wutimi kasampo eniti adwen no wo hemisphere nti chemu bebre a ni nyina hia moja but say lack blood supply na part ni role was say play adwene part was say play no intimi play ni ye nti ade nsusan so beto ni pedua no so in fact ya hwehwe me hu say your risk factors enyoma bi a ekotwetwe problem ma adwene ntimi nyamoja de edi kan no kesiye bebre lifestyle factors the pacho you put on excess body weight de etie ne say yenya tissues foforo no so hia moja nti ye ma akoma no bon tentem pumping a lot of blood so that tissue nyina benya moja se basa akoma no pressure no kosoro akoma no ba ebo no edi moja na enante moja no say blood vessels so was special endothelial tissues bi omo eboa se na be ya moja no emmoba apo enso se sa tissue no moja na pim blood vessels ni bebrea na say tissues nti ntimi control how yesi emma moja no yetin nenante to bon se moja no yetik te se koko ebasa moja ntimi flow ye enkwa adwen ni mu adwen no so lack blood supply no ye wo enim ha no ye free be prefrontal cortex and then they are responsible for common sense nti o here public space onka se obe ro ho sebi because of that prefrontal cortex no it is a lack that blood supply to this part of the brain ma wo ye onioma sebi eye hija kakra your part of the brain no so I refer no hippocampus yen aye ko school sua ade be brain no etro exams no unhia that part of the brain no and no na responsible for short term memory usua ade a obekai enti moja ntumi nko ho ye affect o memory no ema confusion build up enti usua ade sisi enche na refi your part be so your friend the bronchus area sa area no responsible for your speech inti senia ukasa meti ase na meso makabi no that area no na responsible for that inti ono so lack supplier ubon say o speech no be sled ontimi nkasa na se be ukasa no insisi so bebre ye which is also another serious thing etimede problem kese power adwene mu eba inti major thing ni kese insanum bebre and excessive smoking illicit drug wo ye ho panie na smoking excessively no ni na so such problems
and nnuane ahodoɔ a yɛdi a containing a lot of saturated fat bebree a ntimi break it down easily no and also the how brain but your medical risk factors so say yare bi wo ho no my underlying condition and no to me come problem of adrenal eba ba ko edi ma kwetrepa high blood pressure ya kyerɛkyerɛ mu say blood vessels no say nti mogya ntimi circulate the tosu biom so high blood cholesterol ana the friend hyperlipidemia no pa cho liver no produce cholesterol but ebeye excess woni pedua ni mu a etimi essay blood vessels ni biom ema wunya the friend no atherosclerosis na che say blood vessels no covered with a lot of fat and plaque no nti a block blood vessels no ma mogya ntimi nkwa adwen ni mu ye which is also another major cause another diabetes ma small blood vessels no essay esi che no ho odin nti echichiri mogya na essay blood vessels no so nti ema mogya ntimi inflow ye woni pedua ni mu ebi so wo ho no mu a na ode no ensanom essay brebo na brebo no ntumi produce special nitric oxide mbie blood vessels ni mu ema no so ema mogya enko freely ana empo no ode no say infections ahodo bebree ya body gonorrhea syphilis chlamydia genital wart ni nyina no ebeye chronic na chese kranko woni pedua ni mu a ma problem ye friend stasis build up lead to turbulence ni pedua no mogya bi ewo mu no ewa ahoden a edenante your red blood cells was say etumri kantentem pa esan say no na containing oxygen any special nutrients are feed adren no say adren no lack blood supply within 5 minutes neurons are now say nkwam a wa adren mu e mayetimi coordinate ye nneoma start say ewu esan say they rely on the oxygen into red blood cells was say nantentem de kwa adren mu every one more was say white blood cells and also so eboa to fight infections no so almost speed no so ye ntem ansa na yenya a platelet no so boa ema mogya enye lost woni pedua no mu ansa yenya plasma nsuo a ewo mogya no mu enti say infection ba na esesa wo blood flow no a etimi ma oxygen na wo say no dodo no kwa adwen no mu esote eba sa adwen no so lack blood supply say na ye kan nerves no start say omuwu na de ohawa ba ohaw ni bi ni say ye wo akola foforo na say ekomode na ontumi nka say ekomode nti ya na osu enti na wo ye ni pedua no so if you omo hia nutrients omo hia moja enti say ono so hia moja na osu ni so ni say na ma wonsa na 83 ebi wo hokra na wonya tremor wo ho na nsa na start say eno a epopo ka kire wo say akola na ye enti na ekomode no enti wonya aduane ndi ti obo wonkae woni achi de no so sa ho no woni achi popo the same thing yes so when you enough blood if you walk around when you achieve it me stress and now say be the way I would die you know what block supply of blood to certain areas to me see it is all like this is symptoms when if you walk around when you know unya good supply of blood to those areas abema retina no ne cornea na you good enti unya the friend diplopia vision ni be double ade ba ku bo wonza ohunu nienu ebi wo hokra na aye bled ebi kra ho na wo speech no aye sled o kasa insist so o ye be ma kra etimi affect wa ho odin senia wo be ma no timi sorry say be facha me anope etimi sa na your grade 1 grade 2 grade 3 erection grade 4 e pa cha o de any to say wonya good blood circulation na untimi nya sa o ye oba kra wa think a wo de kon ho kafo ho no so kra no kofom ti abribia no complain say mood ni mu nya ready because ni nyina no ye oxygen moja nutrient moja no say ntimi ndi afusane ye a onya problem we obi de constipation mpacho wo say moja to me call intestine small and large intestine ni ye na boa digestion na ma waste no so mi ba abontin say wonya ne sa eno so how moja ntimi call kidneys ni mu ye a etima kidney problem. Oh, these are the major things ischemia, the brain pediano. Until you are born with the rule. Say 1 to 1 among with some of these symptoms are aiding home commander. It may lead to stroke, CVA, cerebrovascular accident. If you are a transient ischemic attack, naturally say in the early stages, a mild stroke, but a con anymore, it in by a severe and as a chronic stroke. Naturally say
part of the brain ni bi kura to menya hemorrhagic stroke e bi timi te epai na soni gu adwen ni mu na moja soni gu adwen ni mu nsefia imagine all these stress beto ni pedua no so a o body ni ntimi nya dem abebre na wonya hemiplegia on side ba ko ejojo ubi uti ayen kura na onya quadriplegia on samienu onan mienu ni nyina ajojo no aba beka empem ti ye bohu de ro se moja ni bedi efusane ye woni pedua ni mu a ewosa akoma no to ne bo ase ye adwuma akoma no beto ne bo ase ye adwuma ewosa onya moja kroji me ba akoma no mu a efa brebo no mu enti kenya obrebo no na brebo no nti moja no ho na moja no ntumi nkọ akoma no mu ye na brebo ya bi mu produce sa ya nitric oxide ye di ho nkomo no na mbie blood vessels na moja ntumi flow ye ya besre se bebi a wo bia no C4C wo ho ye liver to promo no so gusu aye adwuma o frɛ number ya bebi a wo bia de bebro C4C liver specialist hospital adominate all over Ghana and Europe number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 00 40328 senya yare ni TV afre na yendi nkomo na Liverton ye famro C4C liver specialist ye giendo ni di treatment plans ni di ntina abribi e ka se once treated forever treated anope ye do bibiase yes here that say Dr. George Siamba Jr. from C4C liver specialist enkomra pe etoso